ban penyo iya ke jinghi kai haka baidei bat kumno bala banyarap iwe pan hakapor jong ke jingjia khnyo jumai lapenlong ya ka mock exercise of 6.5 magnitude da ka state disaster management authority harangat ke jinga trelang bat ke district office bat ko office jong deputy commissioner Ri Bhoi district mentaka sngi pratari uyayong araja rpr habalawan college umsning kajing ai jihi kai kalalong ban pynkhreh lupa ya ke jingdon kam jong kila jing sumar kajing penlipding bat kiwe pat kajing non kam bakongsan hakapor jong kajing jia kajing ma na kajing khnyo jumai ya ka mock drill lapan long hapo kajing pet jong incident commander u Raja Brahma video ka umsning CNRD block balashim menta da ka incident response system kuntup ya ka incident response team operation planning and logistics section kajing penlong ya ka mock drill kala long ka job ha ka balashim menta da kitna sarkar baper nadu ka PHE PWD, DPRO, Health, Veterinary, Police, Fire and Emergency Service, SDRF, NDRF, ka dorbash nong lom roman, ki samla pule ka Balawan College, but kiwe pan. Ba ila onra position ka ba kemudian na. Sekian ni inputs yung ba berlai na dia very important professional inputs, and I'm sure since this is the first time creation penkong, mengalir dan sesisir ngatai mila lalapan pendapat jadi itu na berapa. Ai kubli kampan dia kesana ni ba mulai di perang pas nama dia ngai ba ni ayat ni jam dia ngai ba kalau kita kamsian jadi tuan apa ikanapa. Walau kita kita naru Henry ka kamsian jom ki apa ni kalau wanra ya jingkap jom kenika mokre. Yang apa konsultan, sesuatu mana pun boleh, sesuatu usually dah sedang kenika dengan ayah kubur raja ka cincang ini nak district administration ni properly dekat section 1.4 to maintain peace and order, but section 1.3 to remove any public nuisance. But kemong ni bapak mana chief minister Kim. I'm sure Kongkuthu has also identified a helipad landing area for the CM. So I would like to thank everybody and especially the observers, the professional consultant, and sir, who's here with us. I believe we've done a very good job since this is the first attempt, and we'll definitely look to improve further in the coming attempts. Thank you. Habis rumah gol. Langsung mengambil berarti nomor mengenai executive director dari SDMA, bat ke DDMA, nomor dari hapo aja office juga. Nilai lawan kami, bang berkedi yang dari rumah gol, bagan pet yang kita jumpa, bat senior consultant juga kami, bawa jalan. La kedau lempoi la pui ya jumpa bat la kuaya fi ba presnat ni gidi jumpa bat na tu ya fi ba ketemari gidi jumpa nang ba pila ba ni proof la ba kumbiang pat ha boleh pat ke magro la tu ni di dia mo ikau yang berkendak ya kumbi ki magro ki paper Hakiman kita pakai nomor menikam jo laporan kita di first responders kita sosial. Syarawan katiannya NDRF, syarawan SDRF, syarawan kita lagi agensi kita NDRF, kita mafiri kita lah NDRF yang ada. Tertib mereka. Bagi mereka tertib lagi kini, kenapa? Terutama kita first responders.